اندازیاری آواهی سازی فرید قهرمان دیاربکری میوانی من دبم روش باش که فرید که فرید او اردهش بگومان ام ببیرتینن کو اردهش که وسال ویران کرد زیده ترش 50,000 مروان جیانا خوش دسته دوی سه سالیه ده چه هستی الباتجی درست که فرید سه سالیه اردهش سلاف اجی برزداری او کسی که جیانا خو جدست دانن وان ببیرانین تینم براستی تشتکی پر از بیجم مسئله که گرینگه نها میناکه کی جبو جیان پر میناکه مزن چه بو لی از باور ناکم کو 3 سال ده سر چیه تو درس جه هاتنه گرتنه از بیج بر چه ده بیجم نکا دما برجی ما تماشا کر ارتهجه کی دن پیدا بویه لی نکا خطا ام لسرن ناوندا آمده بخو اره نه لسر یکمین خطا ارتهجه یه لی در دور آمده از بیجم ناوچه اوینا لجه باجار بینگوله لوان درا خطا از بیجم فایه هه یعنی خطا ارتهجه کی پرمزن هه و دیاره کو گلک پسپور دبیجن د پیشروجه دا وقت کی نیز دا ارتهجک مزن لبنداوینه کل وی داره چه ببه لی از مینا که جبو چه دبیجم نخوشخانه لجه جبرا بری ارتهجه راپورت اکل سرحات آوا کرن کو نه از بیجم کنکریت وی نه نخوشخانه بخواه روشاوی لسر پیا ماین دا نه در روشه کی باشتایه پیویسته کو نو بدا آوا ببه هنک تشت هزکرین آوی از بیجم بالی تکنیکی دا چه ببه لی دناوه دا 3 سال شو تو کسی که دوی درباره دا گاوه کی نهاتیه صدما ویه که چیه که فرید صدما ویه که چیه کو وکی کو تکرم کری مثلا درس وانج ev rudana mazın kul Türkiye ul Bakuri Kürdistan'ı rudayı derşen Aystan'den mesela gava ku emle velatı rojlata dur ya Asya mesela le Çin'i le Japonya temaşa dikin erdhejin mazıntır çeydibin le zararı ve kimin keke Ferit jiboçli Türkiye ev dersnayı vergirdi براستی پرسکری که هر مزن دناوچه یعنی دناوندا شارداریا و دناوندا وزارتا حکومت مرکزی از بیجم ناونده کوردیناسیون تنه یعنی دوی دری دا خباتن ته مشاندن به هر نای مشاندن و براستی یکی دنج از بیجم یعنی پلیتیکا این کو حکومت ناوندی ل خدا کردستان دکن از بیجم درباره خطا ترکیه دا ناوسینور ترکیه دا یعنی جله باجار روجاوا یه ترکیه دکن هنه کی جداتی تیده هه یعنی اوجی راستیه که میرو کاره بده برخو نها پسکره که مزن او آواهیان از بیجم آسیای لوان درا به تکنیکی آواده بین و لسر کنترول کی مزن هه یعنی جالی درفت این کنکات دست من دا دالی تکنیکی دا جالی از بیجم میوادا دا گلک درفت هنه لی de qade da bixu ev bi cih naye kirine nuka şaredari ez bêjim li vê derê çend sala bi destê qeyûman da bû lê bajar gelek avakirinê bi qaçaxî bê müsaade bê teknîkî çêbûn lê nuka şaredarî ez bêjim hilbijartinek çêbû lê şaredarî jî ji bo ku ev avahiyê nuka di nava bajêr da yani rewşa stoka çawa ye ji aliyê sivê rojê ez bêjim erdhejekî çê bibe کیجان آواهی ده پسکریک ده هبه کیجان تونه به ده درباد ویدا تو خبات کی نامشینه براستی نها گوا که فرید کار شهرداری لکاز که فرید گوا کت نها لسر اکرانا کورسان 24 ل عالی یکی دنجی ev آواهی گوهاتنه ویران بونه نشان ده لسر اکرانا کورسان 24 تو زانی ویران بونه کی وسام مزن چی بو مثلا نها گوا گو ev وینتین برچاوی من بخه باجار هر تیک چون آواهی برخوندن دمجارا آواهی سازی ده که فرید کی مسیحنه چتی کرن چما آواهی
لبر اردهیجی وسا لواز دمینن گلوسی يعني سياستك البشت بيه كي هيا كي فريد كرمك هيا از وسا بيجم يعني پرسکرێکە هەری مەزن جێک و ئاواهی لێ چێ دەبە ئەردوی بخوا پێویستە و لەسەر کۆنترۆلێکی وەرە چێکردن تەست وەرە بنگە هاوی زەخمە یان نەزەخمە لێ gelek pispor rîport dane dibêjin ku li ser vê qadê nabe avahî çêbe lê şaredarî û bajarwaniyê girtine li wê derê destûra avahî û çêkirinê daye avahî çêbûye hinek cara tu dinere ku cê avahî lê çêbûye ji aliyên aborî da qîmetekî zêde heye lê kesek li jiyanê ew jiyana xeteriya wî heye tuneye li wî nanerin tenê li rewşa aboriya wî wê çiqas parayekî zêde bîne nayne li wê rewşê dinerin gorî wî ava dikin yani rastiya rastî min dema berê ji gonî teknîk û derfet di vê rewşê da di vê zemanî da gelek henin lê polîtîkayên ku gel şaredarî gel jî wezareta merkezî yani bajarvanî û ez bêjim derdorê polîtîkayê wan hinek pirsgirêk tê de hene ji ber vî tiştî ev xeteriyan çê dibe û tê serê me باشه yani ev dîtina gotu kerem dike ki Ferid ango di sistemi de galetiye ki yani de koordinasyona sistemi de galetiye ye ev yek zêdetir Bakurê Kurdistanê wisa dibe yan jî li tevaiya Tirkiye ev lawaziya sistemi ev galetiyên sistemê derdikevine pêşkekê Ferid bibore min pirs fehm nekir من گو یعنی دیاره کودناف سیستمی ده غلطیه که یک گاوا گوتو دبیجه مثلا دستلاتا حریمی انگو باجاروانی شارداری لگل وزارت ناوندی دنابینا وانده دو کوردیناسیونی ده غلطیه که افتی وی واته گوت سیستمی ده غلطیه هیا که فرید نوسه و او اف غلطی گلو لکردستانی زیده تر آن لتواییات ترکیه افتش در باسته بی ev xeletî li tevaiya Tirkiye bi rastî em bêjin niha weke ku pispor hemû roja derdikevin dibêjin li Stenbolê erdhejekî gelek mezin diyarek û di nava ez bêjim heta sala 2030 çê bibe peyda bibe lê yani ne dure piştî 5-6 salê din li ber çavayê ku tiştekî wisa were yani çêbûna wî bibe lê wezareta ez bêjim şaredarê İstenbolê nika di zindana da ye wezareta navendê bixwe li wê derê ji bona vê pirsgirêkê çareser bike ya jî bernameyekî çê ku ew avahiyê nika li ser xeterî hene zexm ninin ji bona wan nû ve de ava bikin tu polîtîkayekî tu bernameyekî çênake ez rastiye bêjim yani li Tirkiye mînakekî wisa heye tişt çê dibe tê serê mirov şundatir heşê wan tê serê wan lê dibe sübe roj dîsa tê ji bîrvekirin pirsgirêkek pir mezin ev e yani rast e em jî wisa di şopînin di her warî de jî kekê Ferîd mijarek tê girtina desta çend roja paşî tê ji bîrkirin tecrübe jî jêna îstandin spasiya te dikim Ferîd Kahraman ji Diyarbekirê li gel me